akuvama ukusayibusisa uNkulunkulu akulonke ekuphumelelisa kama upastor wethalile ufike sibheka la Siphongwenya kodwa siqala inamba osinisa kusongona ekuseni ya 50 mama uyafona au WhatsApp au phone WhatsApp nakhona bomlandeli phela we-channel uzofona awukwazi ungifonela ungayena umlandeli we-channel uSiphongwenya uthi ngiyabingelela mfundisi igama uSiphongwenya ngicela ukubuza chaza nokubulwa nenyoka uyibulale bese yayihlinza inyoka ngeke ngikwazi ukuthi uma ihlinza kusho ukuthini ihlinza inyoka kodwa sikhuluma ngokuyibulala even though engazange specify the color yenyoka noma ubukhulu benyoka kodwa I will assume that inyoka nje ezisitha one ngokujwayelekile uma uphupha inyoka kuwupho uhle kakhulu uma uyibulala lusho umphumela omuhle futhi oncomekayo wokunqoba isitha sakho amahubo 6:8 verse 1 makavuke uNkulunkulu izihlakazeke izitha zakhe abomzonda babaleke phambi kwakhe Deuteronomy 28:7 uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvulayo zibulawe phambi kwakho 2 kwesinye isikhathi kumuphuka inyoka ngawupha uluhlumo oyibulala ungabuye likhombe ukuthi uzophumelela ukunqoba lokuhlula imizamo emibi yokukhaphela yomuntu oyisitha esiyingozi uGenesis 3:15 ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe yona yakuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isende sayo kanti ngokuLuka 10:19 bekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela phezulu kwamandla onke esitha alisoze inonwa lutho 3 ngiyenzeka futhi ukuphupha inyoka ubupho oluhlumo ibulala lusho nje imizamo yesitha yokugadla noma ke elusho ukuthi imizamo yesitha yokugadla ngemithi yengozi ngeke iphumelele futhi uzoyenqoba itheneke amandla amahubo 2:9 uza kubapha uza kubaphula ngentonga yensimbi ubaphahlaze njengesitsha sombumbi besibheka nje uma uphupha uyibulala inyoka yabo in this case inyoka sibheka njengesitha njengomuntu oyisitha njengomuntu oyingozi kuwe siyabonga Kuleka uyo Jesu